Lions Club ya Rubirizi etayise yantungamo cyanjirwe ngo indembo za tawuni ezo mu district ya Rubirizi zirigendo fa munonga niko kushya abantu kufa munonga hamagara gabo ninga nkagabe je kubera mu town ninyenda kubaho butumwa kugira ngo yitwe kabantu abakutura mu town eje ningo urembo rwitoro wa Rubirizi twefeho munonga kushira kutegereza local government ninga town council kugira ngo tunoze mu myanya ziti tufatwa. Lions Club Rubirizi yosene hwera abaturage mu district kandi bonjire batugambira karunji akari happy nankebi. Itwe ka Lions Club ntugeza ukureba ngo abantu abasensitizinga bayegombera umbintu byo kurangwa imibiri yabo bagikora yagomera very active ukuraba umbintu k'ebyemizano n'ibyo kutambura nangwa si no kwiruka intubantu reba abazungu n'ubandi biruka itwe tubatugira ngo it is fun chonka ningira ni nk'ekintu ekistemere kuranga twakora ki indwara zitagise nyingi igeza kansa kandi kitokala ni tukistama mushaho yitu kore kiri kubasika kugira ngo umuntu aturiste wa transport natwagira kutwamuhereza kandi kawasa kuhera n'indwara banyina maka hona habo butabanko bwo kugenda ndwe yongera nabo bahirwa amagezi cyo kurwanaga no mu maka ekintu ekini kiretebwa ekigambo kimwe ekinkukira kwereza abantu obuntu wayeshanga ekigambo obuntu ninga abajungu ekibakweta humanity kikubuziremo nchimanyisa no kurya rubaje tomwinire kakwani ntuje Rubirizi Lions Club abantu ngamo tubugane n'abarubirizi Lions Club nejibwa muri yomwe konko oyi no mutuma ugukwereza Gashoka Onesmus ndiye nabo